ท่านชวนมิชามราโบนิวฮักเตเฮลเอ็นเจลซิงกิงโลติงเยนคอมไมลิวทูโบกูตุลุยคดีจิสูทูโบลัมกะมิชามราคัมเนชวนลัมไซjoy to the world mathalo ara phu wangi tubo lui khadi krista tubo lamga aliu machamra kamne hak the herald angel sing tinglo tingen khomai liu tubo lui hai se Christmas ku classic ke popular Christmas hymn me aliu matthew new siba me aliu matthew new thuba me hai si heart tubo hai si aliu English ka gongbo lele roi 16 17 aliu liang lala ra kinglo turo nei tide we bugu all English pligo uses pligo connotation pligo that intended proper meaning ra heart tubo rambara open your ear listen carefully pay attention king wilo nukun sile palo tibude kinglo turon make khati herald tibo rambasi herald hat the herald angel herald tibo rambasi herald tibo lachi latin mana french latrongja silana pugo etymology ja derived tibo herald tibo ra sibuan ga herald tibo laking si important chuo gu messenger timata di announcer message ku kung timata di du notification announcement ku kung champau ku kung phung tat mai sikumbo messenger tu je herald tu kuwe tu sai Church Wesley aliu Christian hymn writer theologian John Wesley gu sagripi aliu siba me Church Wesley na dekam gu Bible Louis why Hark the herald angel sing. Pay attention. No konsi le palo. Listen carefully. Khatidu. This is an important news. The herald. Herald. Sampausi mazasi. King lo tu je. Dekan je Church Wesley na tu je sahibu tului se. Entitled to Camilo sai. Haibo Louis go fourth line ga aliu ngawe. God and sinner reconcile. Tingwang khati non mai kui chumi de klu chlui ga kumna chaka chumi de tio zeng new haibo hymn writer Church Wesley na hak the herald angel sing king wilo haisi prak thubo go pawe notification information ne announcement ne maza don kambam ba haisi tija go fourth line ga haibo go chlui go central theme mai si God and sinner reconcile tija we first stanza go fourth line ga tuja pane ro khai mi de to hai bu idea si look ni gu gana base kam look chapter 2 ga peace on earth tuja historian look na ro khai mi boga jisu manaw bora cham ga peace on earth tura ting chmai na ting dipri ga non mai khati du tingwang kaka agi manai bo ko wi hai chumi de chaka chumi de tuja peace on earth ku hai Luke chapter 2 gana best kam ja hai bo lui hai si tuja simpat khai mi boy Christmas sai si pazat perform ne group ni na pazai katam mun ni jaila Christmas sai si chingi e kraibo form ni group kraibo ni pugu manawong bo racham pugu kering ting racham panyu sai khai mi bo racham khati panyu ring sulan mi bo racham tu mening ja retrospect ja contemplate cho makum ja with true worship peling bo pachang bo gu ko homniu chingi krai bo form ra pani bo form ra thoi non Christian mai go celebrities Hollywood Bollywood Hindi film English film rockstar popstar mai di du Christmas hai si chingi ba me khati du thoi lu non Christian gu commercial complex tumata di du departmental store hinaga Christmas ku decoration Christmas ku offer pat ba me sirona maksa thoi non Christian gu media ga page ka channel ga blog ka website ka tumata di du photo media ga thoi Christmas ku related ku thibo new tuja phui ba me
Tiudi hai bo season ga hai pani bo group hai si. Pelu party was you, plan was you. Simpat ba me hai bo season ga si. Tiudi Jisu tibo ra pelu makum ga pelu lungchin ga wati maning tau ta de wati makum ta de. Satan na Herod tu thun piuza wi nge na situ kamsat ni kamme Christmas ku nge na situ tudi kamsat lata de sijeng yu de Satan gu thoi his greatest pursuit pani luni thuo maran thuo ngamsi Christmas ku prambasi kam hak lengra thoi pakulu Herod tu thun piuza nge tu kamsat lula ta de sijeng yu thoi ra angle gtamla na pake gtamla na wang utna Christmas ku prambasi kam hak ra bla 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 ra kam slo tu di prambar pi lutau laki tibo Satan gu meran thuo ngam si de thoi tat ki bambo thoi Satan yu meran thuo ngam si non Christian mai si Christmas non Christian mai leng Christmas si pageng bam jang bam me Christmas ku claim eternal life si pageng bam jang bam me Christian mai leng didu Christmas ku prambasi simsan lukra pageng bam jang bam me aliu new Christmas ka tsingi bo hai si Christmas ka bambo hai si samaina khuga ka dipiri maina khuga wi ngam lakpo incurable progressive serapot ka sabo kat samaina khuga klu Genesis semngana nget no bo wi ngam labo samaina ni ran ngam labo rapot kat Genesis semua na semaina ke dipri semaina kuat cai ni bo ngadu bo sijeng ni de alinu Christmas menit ke bambo alinu Christmas ke bambo rambasi sibo rapot si semaina kuat lu Genesis semua su ngadu bo jeng ni wingam labo semaina ni ran khai ngam labo piwi khai ngam labo rapot sing ni jeng ganyu aliu Christmas sasi menit bambo de Christmas exists because of that very reason coronavirus ko besin ke dipuri raren coronavirus ko vaccination ra aliu sim luwe semaina judi kulu si Genesis semunggu serapot semaina ko cai ke me bugo pandemic si bugo rapot ko vaccination ra semaina ni sim lu make aliu Christmas ha new sai kulu aliu po pera changa aliu bamnu ra budi tribal religion forefather religion Christmas ya hani sai aliu pau pera chiang ga sing tu ko homja aliu thoi non sibo rapot maraza aliu si thoi di bam rabdi aliu munga ngoba me thoi si bo jinjang ni de that is the reason tingwang na ni pakendi si phulu jiu pani dam khai mi bo kdiga lungpuang bo ramba si bo donjeng new de Semaina tu tingwang na pitu khai kra tingwang na si semaina muiwang bede semaina tu pi tingwang na di piri maina semaina tu pi tingwang na pitu khai kra tingwang na si semai muiwang bede pani kuang bo hai si di piri ga to be a cute adorable lovely baby sulung ka sabo kam sin bo maina kam sin merem sulung ka sabo ngo kui bo ngin poin ka thugra pa di priga manawong ke pugo birthday hai si diza ka ba krum tong kru ku bui kru kam sa cha pugo birthday hai si semaina na chengi kra manit kra pa manawong ke pana manaka wa pana di priga lungkuang borambara sai khaira semaina non mai gu pau pani ru khaira khadi non mai tu tingwang gu lumpom ga supana ran khaira khadi semaina non mai si tingwang ko dius ga ba mai tu tingwang munga longwang landra pa wangboy hai si pugu ultimate mission day hai bo Christmas si naleng aleng kanam thu Christmas this week keting kenalat hai ketik kakalat hai len kui bo len kasabolat hai bo Christmas si this can be a last Christmas to anyone it's unpredictable then si makai keting kena len play wi bo wi ma bo hai Christmas ya si kenam thu bo this week danan di ngo thoklu pastor nang hai tamono
we kat ka nriang long ga this my saiba lemta this saiba ram chi this saiba welcome nai gan hausa. This can be a last Christmas to anyone. Christmas si kanam tubo Christmas this way aleng si Christmas ko clean si eternal life si it's very crucial, it's very important, vital, mandatory, to be contemplated, and make a profound response. Aliu non-Christian mai didu hai buku Christmas si ba me they know what is going on. Hai aliu Christmas minute gabambo si peliu si ba me arik si mai new non-Christian mai arik si mai new they know what is before Christ BC, they know what is Anno Domini. The arik sig mam didun da na welcome nen yang I karwas ka tuja gari khibam je tu karwas pau tum pau bam se pana tu din oi musinum na ni welcome ore ni ko pung boro da horen jisu polak polai am na tro arik sig mam ta ni plisi ni do they know what is going on aluminate ka bam bosi jisu 24 is welcome jisu 25 na now ngi situ aluminate bam tu arik sig mam di si ni do have lam ja non Christian di do we arik sig mam non Christian di do arik sim ni plisi ni do BC they know what is before Christ, they know what is Anno Domini because calendar are set by it plisi ni do but they come the pa kedi priga lungwango tu ja plisi bam ma si de pra tu question sira did they know why he came si de question cha pasin di tu wang lo Jesus in di tu wang lo dega wang lo dedo wang lo sira pramba hai aliu mai hangkan ni pasi dekam kral wang lo tu si masai how he came, when he came, where he came doesn't matter if one doesn't know why he came. Khatidu if one knows mai hangkan ni dekam ju wang lo Jesus in dekam kraling wang lo tu si bam sai dedo wang lo di tu wang lo dega wang lo tu sa important tu mage dekam ja thoi alu kala tong piga BSF mai wang ba me kala tong piga BSF mai wang ga bam se alina BSF sin de tu ja ling palo dega su ling palo dedo ling palo tu alu mikham bam ra bu mo ke alu mikham kra bo si dekam ja why dekam ja BSF mai se kala tong piga wang lo tu ja alu sira sono sin important tu sono si na pra thu go alu go discussion thurap sono BSF mai si me wiye BSF mai si dega wang dega ni tu ling palo no how it was formed cha where it was formed when it was formed BSF go history ja me sidi sigira pa gengba me wiye tu dido BSF mai si kala tong piga dekam tu wang zolo tu bo si alu si de pra thu ja alu ni si ra bo si dekan tu tingwang hai si ting teng peken di hai si phut uju pan dam khai bo kediga lungwang zolo dekan tu mai na tu dam pau hai si mai na lun thu ju lungwang zolo dekan tu aliu why hak the herald angel sing king muilo hai bo kukung bo champau si tu ja aliu hai bluing gan dekan tu thu zolo aliu ni thoi manit ka bambo hai si chingi bambo hai si pra thu ja ngin lungku amugo tu kamanit ku moke ali nu pra thu thoi minute ka bambo hara the word become flesh lat keng hai si chamai lun chu wange thu ali nu minute pambdi why the word become flesh de kan ja lat keng si chamai na lun thu lungwang zolo the best inquiry the best way to know his coming is to hear it straight from him is to listen directly from Jesus word aliuni haibo pan lungkong bo lamsi sigrasi the best information the best person to inquire is to directly listen disu aliuni disu lungkong bo lamsi silukra pabampung khadit chamaina ndigani me phurolo ndigani me manurolo sai pampau hu ga so aliun kingra kamki pampau men ga so pampau lat ka so aliu kingra kamki machunu sibame tudi alim chamlan ra kamki revise kamlan ra kamki right to boga disu ni dunne I hai si apiu tingwang chuning ten ra wange kiwe disu kuang bo hai si pugum makum kesan khopat ra wang make chuning ten gra pa wang make cuma tadi tu tching religion kesan pa khopat ra wang make disu kuang bo hai si it's an heavenly mission tingen lamgu mission ne disu no John 4 ga denne my food is to do the will of him who sent me and to accomplish his work. Pugu tetek sira, pugu tetek tura
ai walung tuga atu pikim khai ma satisfied tu jara pana denne atu lang ka khai bo gu chin ning ka kambo hai si agu te ke tu putu lang ka khai bo chin ning ka kambo tinga palaira satisfied him palaira si se aman thu kim khai bo ja pe pi na putu lang khai tu to pe pi chin ning si pana ka kambo tinga palaingra it's my food is to do the will of him who sent me to accomplish his work to take to were satisfied ja disuna stu John 4 ga denne sikani de pana printing tu jak dipri for first coming ga tura for first coming go puan lui krama pana atu ja po ministry je to komsam go ministry lui ja pana atu ja John Christ ne ki ga Father I have accomplished the work I see ten lui mi de ne chin ning si tu ja pana papiu tingwang to ke kheng bo le John Christ ne ki ga ngolwe Philippine ne ga pana ke din pi ja ka sai ki tang sing chai ga tang tu ja papiu go chin ning ai si pa piu hai mi de tu ja lu ngolwe hai Philippine ne ga se theology Christmas theology go pakang alu ngolwe tu ja pa Philippine ne ga di tu ja ka sai ki tang tu ja even to the point of that sing chai ga tang ni tu ja din piu ja tu ja papiu tingwang putu lang khai bo chin ning je tien ja tu ja sai ki tang tu ja pi khai mi de tu ja alu ngolwe sikane de John Christ ki ga pana sing chai ga it is finished hai si loi mi de tu ja pana sai rama pana chen khai mi bo si John Christ ki ga sing chai ga tu ja pa sa ki rama it is finished hai si loi mi de chi pa chen khai mi bo alu no ngolwe de tu loi mi lo tingwang chin ning putulang khai bo go chin ning ha si pa ten loi mi de tu ja chen khai bo alu no ngolu de pani bo ga jisu ni din ne I tingwang gu kam zibo to witness to gra din gra wange tu John Christ chat ga pilot na jisu na kampau butinga jisu na pilot to dinne I kam zibo witness to gra wange tu John Christ ne ga tingwang gu lat keng si kam zibo we tu John khat ka lat keng si John Christ ne ga tingwang gu lat keng si kam zibo we John khat ka lat keng si chamaina lun thuja lungwang e tu sai kulu tingwang gu lat keng si kam zibo we God what is truth John 1 and the word become flesh khadi John krumda ki ga I am the truth isi kam zibo we tu sai aliyo haka kulu lat keng khati kam zibo hasi kam pai dola mani khoitam dola mani sikane de jisu ne gidin ja John te chat ka nang kam zibo sine sika kam zibo ni tu khenram thu khai bine you shall know the truth and the truth shall set you free mai khangkat na di jisu to adau kam kha thing lu to kam ma thing khenrang thuma ke free ma ke jisu hai si kam zibo we jisu tu alu ka dau botinga kam zibo si phangnu ne sika alu khenrang hai si thumi boy jisu na tingwang lam ga den bo tinga pa mazi je din ne jisu na chmaina lam ga non lam ga mana ko lam ga kring ting lam ga sai bo lam ga pon lam ga tinggen lam ga chmi kom lam ga ting theng lam ga chulung ka sa bo lam ga agi manai bo lam ga chinui bo lam ga everything he talks about the truth pane hai bo lam hin ka den bo hin ga kam ji bo ro ni pane ka den bo si to thon kanam boga to thon khati du lajan mai si pan kamji din pa kne bo sai suija witness kam kne bo sai suija si bo si takyu ne revelation ga jisu si alpha I'm the alpha and omega thui si bo prambara thoi a to z english lala a to z greek ko alphabet kara alpha na rai change omega na kanam change haibo jisu si alpha khadi omega e tu prambara pasit kulu cho past eternity future eternity ting theng si bugo idea di duwe tu di prak tu bora haka I am the alpha and omega tu go pramba sira all the knowledge of truth is within him a to z alpha between alpha and omega all the alphabet consists thus all the truth consists within him embodied within him he is the personification of the truth alpha and omega a to z ning ting kasiwa kam zero
tingwang kam zibo ai si pukua plin bammi de tubide I am the alpha and omega tubaram bara pasi he is not merely teaching the truth pasi kam zibo tu kak tiboron make pepum siak he himself is the truth pepum siak si kam zibo si pa ketiboron make pepum si pasi he is the what perfect wisdom he is the perfect knowledge and the truth kam zibo si pepum kha bam pepum ga tuja bammi wede pak kam zibo ko ketiboron make Emmanuel, God with us. Tingwang na alitum long bame, si alim betwisi bame. Lat king kala in other words den clan sai. Tingwang gu kamzi bo si alitum long bame. Tiude. Aliu new antichrist tu aliu. Siye tiude anti-religion tu adom time ke. De kamza. Krista si tingin nga kang kumbo tingwang gu kamzi bo hung kumbo. Si kanede setan na antichrist. Bammi bosi. Anti-religion apa? He implement all the other religion, to attack the truth of the word Christianity. Antichrist tu bammi. Anti-religion tu high. Why? Because Jisu na kang kumbu tingga diga lungong bo tingga. Kau tingwang bo kamzi bo si pa hungong bo si jeng niu. Antichrist tu. Setan si pugu kesabo kamzi ma bo katumi bo si ja. Ben mo ni ja. Si expose to expose his lies and deception. No, the truth came down. Thus Antichrist exists. Pani tinggi di pri lung kang kumbo tingga. Tinggian hasi. Pani kang kumbo tingga tinggian hasi tinggi di pri kang kumbamboy. Pani kang kumbo tingga tinggian hasi tinggi di pri kang kumbamboy. Tiu beran deto. Tinggian ngo kam zibo hasi ke di pri ka. Itu mulong ja. Itu tingwang ngo kam zibo hasi kumbamboy. Semboga Jisu ni dinne tingwang gu te cheng te zai law to fulfill the law of God te cheng te zai te thui khai ra wangi ti Galatians sumga Old Testament gu law Moses gu law hai Jisu hu ali to pi show hai ti the Old Testament law was our Twitter to bring us to Christ Galatians sumga tu dinne Old Testament gu law hai si Jisu to ali tu pi point kam khai Twitter tuition tutor pero lo hai si ali gu Twitter re Jisu tu show khai kra Jisu hu am zon khai tu ali tu why diga ni lo de leng ni lo why plambara ali sibugu tu cheng ha si sibugu lo hai si mai di tu thui ngam ma ke tingwang gu tu cheng Old Testament gu Mosaic economy gu sibugu all covenant go to change the zai hasi ali mighty nobody fulfill it's beyond man's capacity to fulfill God's standard sijeng new sibo go to change the zai si mighty to twing am ke ali leng puki khatona kam syakora wi bu singchai tu si mzon ra kati mngiu khaira si de mengiu khai lu mzon zo singchai tu zo mzon jam mengiu lu za tingwang tu je alu approach sugra tambo wi ko singchai pen ngani tu masai aliu chamaina ni tingwang gu te cheng te zai si aliu ne tu thui ngam ta me bo Galatian Colossian Hebrew ga alu sanjong awe chamaina gu wi bu gu lu Old Testament ga chibu Old Testament law hanga cha bon gu chumai those who are under the that Old Testament law pai ga bo tu thui ngam ma bo cha the cheng Old Testament go law di do we mudung se klui nai ta de we thoi Old Testament go law ga se sabat tu ja race si tu kam thak phanai do san sia si sabat je fui mui ta sa it's not a race si wo sabat ka se rule and regulation ne tu ko gui bam de si ka kam tu no se kam set ra de tukang hoina tukang hoina sumsalo tu order bam de even the Sabbath race is not a race under the Old Testament law sabat kam nit sabat ku kam thak po katang di du cho it's not a real genuine race because it is bounded by our rule and regulation and if one come to nok sai tukang sum chat ni lo si sabat ku rule kang pang ko tu ja kam thak punai chi Old Testament chang si chang ai di tu thui ngam ma ke ali Galatian Colossian Hebrew ga ja ham ro hai ni mai na man's helplessness under the law Old Testament gu tu cheng ne tu din ni hai kam lo wi kam lo tu chamai na tu thui ngam ma ke Tudi, Jisu na gadenra, iniu kam khai lui me bo. Just believe in my finished work.
inu thui khai me bong ngam ga si mlum lo jui si jeng ni de Matthew kru ha kyu ga ali no hai bu verse tu katang utang la ka lo khai chal se ba original intended Jews mu tu we pan ding ma Matthew 11:28 ka come unto me all those heavy laden burden si ja pana we bugu si bugu context ka first century AD ga Jisu na we Jews mu tu ding bam ra lu se sibon ga text tu ja Roman text it's text it's in burdensome for them 1 2 se Old Testament chiang si plu ja kamanit po antlo to thui khai ra hona ba si plu le burden bang rip thui to sibon ga si ka su de Matthew 11:28 ka come unto me all you heavy laden and burden ja I will give you rest to Matthew Jisu na den ba si pa ma dai bo ga I hai si Jisu ni dunne I hai si dipiri gum biu thi jo lungwang e tiwe na na 24 na youth mu dong na atu ja chu khai mene chlui kadiri ga tamiu bam ga ting gen biu kadi ga ben ti ja si de I come as a light into the world ti rambara youth man dan chu khai mene kadiri ga tamiu bam ga ting gen biu kadi ga ben thoi worship tin madi do ti ja matha arapiu ga tamiu boga niu natu gomdi ti ja thoi kludi chu khai mene ali worship team manu Bible ga katamiu bo si non to di dinne kasabo to di dinne kamji sikma bo to di dinne darkness in the Bible it talks about evil sin and ignorance Bible ga katamiu bo to si non go example non to di do to ja dinne kasabo evil to di dinne khadi ignorance kamji bo sikma bo to di do katamiu bo to dinne Bible ni to dinne ali wase katamiu bo gdi priga lungi tuwe non go owai mana no gom me bo kdiga li lungi tu to miu jang to mi bo kdiga kat mi bo si makum ga ba me lungchen ga ba me chamai na go hai kdi pri go chamai na lungchen ga si kat mi bo ai si chamai na lungchen ga di ba me chamai na makum ga di ba me aliu Christian mai ni ka ben bo na mai ni si bo kat mi bo sen de ka tang to mi lo tu aliu ni si tu di Christian, non-Christian Myra, she got a new vote. They love and they cherish that very, they value and they treasure that very darkness. We, cuma tak khangkan na tu jo cancer maras, sign up, jiga bam jo, hai maras we tu appreciate cukup na jo, non-Christian mana kata new vote tu si, non tu si, appreciate tu, marai jang marai, treasure tu, they seek and they value that very darkness. Aliu, for non-Christian mai se, mana salan mak mai hai se, matiu se, aliu siba me. Huna mik si tiet le tu huna mik tiet bo jing jeng nu, kata miu bo ga si jang, marap sun ngit, marap masuk ngit tu kata miu bo go. Prasim sigma bo unfruitful deeds of darkness ka tuja tathak kumja tuja bangman mane tuja Bible ga aliuna ngauluwe tuja katmi bo go prasi ai si ndelo sai eternal separation from God tingwang khu ga su ting theng kampeng bo kampek po ye tu katmi bo go prasi ai si jeng ni de John 11:35 the shortest Bible verse Jesus wept, Jisu kape, tisa. Aliuna, lu Mary nai Martha na capture sacrifice Lazarus, Simon na capture Jisu ngau the cup ko make. Jisu na cup Jesus wept, the shortest, that Bible verse. Jisu na cup rambara Mary Martha to ngau the cup ko make. Not primarily, it might be secondarily, but primarily pan cup rambara Lazarus to ringsu kaikrama pan cup rambara. No new Samaina tu si, how devastated, no new deg dan Samaina tu kamasana lo, jang, ting wang huga su, ting wang ne pamai image ka dam kali je, non ni jang, ting Samaina tu si, background bo si pango, meni tu kasai bo, non new deg dan Samaina tu jang, kamasa kami lo, deg dan jang, tu jang, sok kami lo tu jang pana, Jisu nongau bo tinggal, Jisu si, Jesus wept. Jisu si tu jo, pa si pui me bu tinggal, tu Jisu si kap khai mi boy. Tu jo, Matthew madai ga, atu din ne,
Chamaina si katmiu boga kabambo wenga. They saw a great light. Pambiu kaben bo khat ngowe tuwe. Si pambiu sin jetu. Jisu. Si de Christmas si. That's Christmas. Na mik kapat pokum ja katmiu ga. Kumong kim tmiu tu tu mata tmiu bungunga na mik kapat pokum ja. Chao. People in darkness saw a great light. Like a sunrise. Mechu madai ga tudini. Ex makai suroku ga tudini. Chamaina khangkhat niu lungli ju Jisu puga pamelum si khaimi sai pa hai si katmiu bo su kaben bo ga transfer thumi di tuwe saitan gu pa bang thu bo ga su tingwang mai thumi di tuwe Jisu na John chapter 8 ka I am the light tu kudin bo ram ba sira I hai si ka sai bo gu katmiu bo ga kring bo gu kaben bo kring bo ben thu ju I wange tu ja Jisu na tu ja John 8 ka tu ja I am the light of the world tu ja declare kam khai mini Jisu na kuang bo hai si katmi bo gdi pri ga paniu ka ben bo si alu tu tingwang kring bo tingwang tu silura khati tu kam jibom puki ga talura Jisu hai si ka ben bo tu ju lungwang e pamangyu bo ga I hai si Jisu ni den ne I hai si Hami mai tu fiura khatiran khaira wangi tiwe I have come to seek and save the lost dana day 22 na Sunday ne se aka mantipukri go Christian rehabilitation ga tu ja oi project director puna tu ja asnang patta sarta na ne kyu khailo tu ja I kyu khaija haibu go lamga aise atu ja samai congress rok churuk kyu bani sika minute ngi kyu si I have come to seek and save the lost. Christmas ko connection ga dana takmi wo Sunday na sa si minute ngim kyuja nitu ta time tu si ma minute ngim kyuja tuja lui khai me boy aliun dana uja pi di do hai bo lam ga tu den che ja I have come to seek and save the lost tuja alugo let pui si pane den mui den khai ni tuja look Chris Kikuga Zakes toy kulu Zakes na khat pana Zakes na pelung lipat botinga Jisu na petuang arong botinga we kase manyu ngoklu manyu ani akho sini non phongma ki ga meru haimine gamne tuja kedin botinga Jisu ga answer se ale latpui ga ngowe tuja I have come to seek and save the lost khadi Jam ja sibu rasam gum na thoi Zacchaeus to tax collector cha Matthew the tax collector Zacchaeus na panga rank DB hen thake pasi one of the chief collector or student ne the Matthew the tax collector khangale Matthew conversion ga di do plung klibo ga di Matthew chu ga lu ngowe we Matthew ki ga Jisu no ru khai ja party ga modinga Jisu gu khomai to ai thoi Jesus mun na Nigu master sin nigu ja pusin nikang ko Matthew gum non gu mo ki ga ru khai ba lo party ga man lo tu din bodinga Jisu na poka ke Jisu na ne poka closer Matthew gu chu ga kamra maira kamra mra ma mara phaimu dakar hai I kamra mai leng phaimu tu ja as a physician wangi tu ja reply kam bo alu ngol we hai bo Jisu na cha example samai khangni hai kum bo panok kaha mai hami mai tu ran khaira wong bo example tu samai khangni gora champane den khai khatka look kuichar kyuga mai pyu khangni je khaichugra maibo tinga khangga khora ki ga tingyen ga di fui khangam ma ja he beat his breast tu ga zum ja tingong ga tingen ga di fui khangam ma ja tu ja ki ga na tingong yo tu chulung sa khailo I non mai yo pai ha ye ira na ne tu ran khai ma sara tu ja khangkhat na tu ja si ho tu pa ke la tu chân sa ja plung pang ja tu ja khengi tu Jisu na sikum mai si de sikum mai leng si de ra thu si I lu khai mi de sikum mai si le sikum mai leng I kuang bo si tu din ni tu khangap khor ra chamni pan nikle ni khangap khon ma chin ngo lu krab jam ga chap bi lo paga pa yam rang bi pa zu je ting lang ngang khang lo ja tingong yo in tu thon ki wa I mai kum ma ja tu Jisu na hakum mai si de problem si hakum mai leng wong ma ke tu Jisu na tu example masan ja tu den khai ni hakum mai si de problem si college de kuang si ni hakum mai leng si de yuang ma si hakum mai leng wong ma ke maram ke para I kam ram leng wong I came as a physician I came as a doctor to what
ran khaira hami mai tu fiu khaira lung pang za tu manon za chang tingwang pho lung set sing sai ga tu manon ju kwang mai tu ran khaira hami mai tu ran khaira wangi ukum mai si de problem si ukum mai leng wong ma ke tu ji su na mai khane tu example pi ja tu rasam ga den khai mi de alu ngol we look krimni kyuga tingyen gu chunwi thugo pawan tingyen gu maza gu chunwi thugo pawan khati ali piu tingwang gu chunwi thugo pawan ali ngol we look krimni kyuga parable sumga. In Luke 15 we see heaven's greatest joy, the angel happiest moment and God's greatest joy. Kulu hami bo melisi wangklan butinga verse senegan dia na there will be more joy in heaven over one sinner who repent. Hami bo melisi phanglan butinga tingin ga si song henje chunwi bo hae tu hami bo chandi si phanglan butinga verse kriuga 15 go Luke 15 go tingin go maza tingwang go maza na chunwi bo henbo asi akom bo hami bo mai hangkan yo lungli wang bo ga chunwi bo song ki chunwi bo hai tu the prodigal son si khona verse 32 ga wang clan botinga let's celebrate for your brother was lost and found chingi ke let's celebrate minute ke ti ja alina luk krim ni kyu ga tingyen ga chunwi thu bo one maza tingwang go maza dong na chunwi thu bo palam tingwang ni chunwi thu bo palam asi Luke 15 go parable sum go the lost coin the lost sheep and the lost son ga lu misanjung all way missionary right sangsi God the Father tingwang e missionary right sangsi tingwang e po missionary pana po missions pana takurai thu bo po mission na si dega takurai thu lo sai iden go kreng lungai panin ditu takulo sai po mission go slogan po mission go cha overall theme or slogan or that central thing of his very mission tingwang si missionary right huwe pa po mission na si iden go kreng lunga po mission na si right huwe pa na tatkuwe kanditu tatkulo po theme si po slogan si Adam nang diga bamlo if nang diga bamlo Adam where are you if where are you aliugo Bible go tingwang si he's a seeking God alihu Bible go tingwang asi kaphiu hami mai tu ran khaira kaphiu tingwang e ti alina masanjang alwe paniu nonga tu ja huna sai khai me bo mai tu ringsulan gra tingwang hu asu diu ja ba mai tu ja tingwang hu khoi wang manalan ra khati tingwang gu migre mai tu kui pi thwalu je reconciliation pichu khali uju ska thu khali uju tingwang munga chu jam lowang landra pa kwang boy si wang bo we mai khang khan yo ia si non point ngaru ni ia si mai kui mai kap ta kam thno san no ji ja mai khang khan yo ia si mai kui mai agu non ji point ngaru ni tu srai hai bo Christmas ti play ra tingi point ngaru ni if he see that he is a good person with little sin, then he automatically he sees a small savior, not a big great savior. Mahanggan yung iya si cumai kui mai non poingar kra delay male. Tu sai. Then he have a little savior, not a big savior, and his birth, his death is not necessary. Panum menakuang bo, panum sai kai ni bo si pra play papang bageng bam zoom ke, apa important you make. Mai hangkan you iya sis mai kui mai non aku apa ingaren bam itu mending cai Christmas I see important hujum ke play jisu ne mana ko mo I see important hujum ke jisu ne sai hak me bodi important hujum ke aliu new non ten bam bo I see aliu non mai huju lungwanga ni aliu pui wan ga su aliu non ten we are sinning because we are sinner we are not sinner because we are sinning. Aliu new non ten bambo haisi. Aliu pui aliu wan pui gasu non mai na choose you lungwanga ni aliu non ten bamboy. Aliu new non
ten mambo non ten mi bo jeng new non mai chu ma ke kulu alu hui wan ga su alu non mai chu ju lungwang ga ni mai ma chu si adam ka kik mai ma chu si alu corner khat ka masa corner khat ka ring tinga kesem gun non na tu phong de tu ngo kamla bun non di ba me ngo kama bun non ni sathi ki hendi ba me alu ma chu si adam jai ko hong ma hin si corner khat ka masa corner khat ka weakness vulnerability sia agu kuson bo tendency to the flesh agu kuson bo one corner khat ka masa corner paki khat ka ma chu si alu kuson bo ba me kasem gun non ngom la kasem gun non ngom ke so some sins are visible, easily visible, some sins are invisible, and those invisible sins are distill thing me jo sibu gun aksera skom gun non ji birahin boy. Thus wo mission si my hami mai to ran ra wange First John chapter 1 ga tu dini. If one say he had not sinned, then we make God a liar. Payangan yo in non tin make in non mai make tu den sai. Pa hai si tingwang tu pi karat po chu hai mi ni tu. Patsruk po ga. Jisu hai si tingwang gula jan thura wange tu. Pa tingwang gula jan thura wange. Tu di pa si kecang siak pura ran kra he came to seek and save the lost, to save the world. Pa ran kra wange tu di pa ka ran kra kuang boga betul lu tau lu mai sira lajan se purona pa pia khaimi de tu ni tu e babel geden se pa ran kra wange he came to save the lost, but those who reject on the way in his mission place judgment upon themselves. Jisu ran kra wange dipiritu tudi Jisu putulu tolu maira pelurena lajan si pia khaimi ni tudini mechu kruga I agi manai bo huang ra wong make I chaheng huangi tu chaheng huangi tu klonga I klung chincam magra wangi tu I kuang bo si klung chincam make tudini chamai na gu mikre si pu klunga nam pat ne tu why ne kamja klung khat ka Now na Christmas ko clean si receive thilo dawlo pakina na Christmas ko clean si receive thuma eternal life cha that personal connection, that personal relationship with the Christmas baby. Panau kulung khat ka pakuang bo si chaheng huang I tu chincam mar pakuang bo ka kulung chincam tamani tu prambaran ni kamja kulung khat ka family kha ka panau na Christmas ko clean si dolobo kinana dolumo panau na dolumo panam na dolobo si bo clean si papiu puina dolumo papiu puina dolobo panam na dolumo si jeng ni de I do not bring peace but I bring sword. So tu sai thoi aliunio Jisu ai si kulung kampang ra wong make tu di kesem no Christmas kulung khat ka family khat ka si kesem no Christmas gifts dolo kesem Christmas ko gifts do ma bo sikani de chincam ta mi bo cha kapat po hai si de pan I do not bring peace but I bring sword chaheng cha divider kedipri ga si chmai group ni ren ba me tingwang na mai khati setan na mai hui nganga kam syang hai there is no middle party or there is no third party dipri ga is my perform ni ren ba me tingwang na mai tingwang la piu mai khati tingwang la piu ma mai nganga cha kam syang no hai or third party hai dipri ga si tu sai family khat ka tu group ni pan tu pat masra si de pan chai huang si I ko mo ka cham ta ma ni tu din se kalung kam pang ra wo mo ke tu di ksem no Christmas ko clean si do lo bo they receive that Christmas gift but some the father kina dolo panau doma kina doma panam dolo pipi dolo panam doma si kan de kulung si chincam tak me wo hai si Simeon na Mary tu denne hai bo na kwang bo hai si smai was you ga for the rising and falling of many smai was you ga chapne khadi smai was you ga kaw ne tu de tu lo Mary na Simeon na Mary tu den hai bon na ko bo si smai was you ga chapne smai was you ga kaw ne tu pramba si ra hui bu tu kang khachi
So it will be a stepping stone to some, it will be a stumbling block to some. Kasi malay nga Jisu asi sibu tukang ay siya. Jisu si tukang like a kind of metaphor or like symbolic idea. Sibu tukang si kasi mera Jisu ko ambo ka sibu Jisu tu pipan step tu kering mo bukila talura itu kasi malay ra sibu tukang tu merap tu na sai bukila tu kong hai mera itu situ Simeon na toy Mary tu. This child is come for the rising and falling of many. Hai wongi na kidipri ka lung kuang ba se. Kasi semai was juga capne, semai was juga kau ne kitu kitan se. Pa rangai ra wongi. Tiudi during mo pihai ra wongi. Tiudi betul tau lu mai ra. Tingwang ulajan si peluru na pelipia kai mi de. Tu Bible na. Bible ga lo holy tu ja. Pazam ka repeat ke chiwo ngawe. Jadi love. Tuja pazam ka repeat ke chiwo le ngoma ke. To hai si connection ja he came to judge the world. Bible ga le holy tura pazam ka ngawe tu repeat ke chiwo. Jadi love tura pazam ka aliniu repeat chiwo ngoma ke. Tingwang hai si chang bo lajan pawe si jeng niu. May pa nung sa siwo tingwangi tudi pugo holiness tu pa what the compromise kam laki pa nsang bo mzibo lajan pawe pa si nung sa siwo ran ka piu ta dido tis patu lu toluk ma maira siwo lajan se plurena plupiga khami bo aliu tingwang ulat kenga su ngoluwe lastly pachne boga ma ira ringting pipatra wange sai bu gulam ga idin khai ni da klo chlui ga di do ai thoi Bible ga di do aliu IAS lering no kheng do laki Bible gu New Testament Old Testament scholar lering kheng ma do lai aliu ja kap ka kar mutla Bible si yang Bible si it doesn't make any sense. Tiwi clue original gu pramab nai. Ali uliang Bible si pamung adip ka kar won tam he. Ku pamala tu diria kamliam lu ye. Patailan bagmen ye. Tu bi pataila pramba si liang Bible si. Ku pamala surface ka tu pang mliam bis lu ye tu. Pamung adip won tam tu ka kar. Sekana ali Bible si tingkom sangcuruk ku history ye. Greek, Hebrew, Aramaic, hai buku language master tukra ta ye aliu. Tingkom sangcuruk ku history ye khati sibon ga Jews mugu neighboring country cha, Medo-Persian, Assyrian, Babylonian cha all so ancient Near East. Skum face nation was juga aliu study kam krai. Tingkom sangcuruk ku language was juga aliu master tukra ta itu. So ai turong tukra buku studies makai tu, Bible college kamai ti fail thiro aliu adola ke, pergi hamga kau hai mejat mata meraja, mata kang haja ketita me, sekumur ketame jo, cuma Bible college ka fail tu graduation tu pelata ni tu, tu itang cuma hai ni kam jo, Bible se melapa ni tilun tu, kong ni tilun tu, aliu, buka mairam ga maim tu na world class university ka graduate tu na pui melati English itu, tu pui na rau baca aliu, jantang gitu. Aliu rau pala tolo pelu rau pa jalo gyanta ta amen du aliu Bible thoi uga thoi aliu foreign la fuilo tu foreign la mate India serangam kam gu salary tam tu serangam kam salary sari asni area semle wi thoi tra kengam mendung cha capacity ki bam nu trek nget pelu capacity ga changam kam dinga sari asru area sni ring ko hom liang serangam kam gu salary di du aliu gu thoi luna rau pa tan le gen ta ngam ta an tu pui mdu na pli world class university graduate thul tu Bible ki dil tu ne Bible rau pa ga aliu wim go ri tan le gen ta ngam ki tu sa aliu liang ma IS le ron khengra ma ke Bible gu scholar me ni khengra tai aliu ne traling chigani wi chang khawi chang repi samai repi ma mo sang mo we thoi dam ni tu chang we can wang rai rau de kulu gden kumna ntula kulu we ka chlui dan English kana liang la kuang tan tu duwen tu ono
Greek kan English kan yang la tu ko ngarap kar pamung ngadi mo ta de wit ko sukla mengi krala talo priya ni meliam ta de wit Thailand ta to pramba sometimes it doesn't make any sense sikani aliu khengra ba me sraleng we best pikra lamba me tu ja I was interrupt kam ni tu ja hakadi do I have come to pay the ransom to God tu cuma no liang ala babel gar I aringting pipat ra wange teme tija pa printing pipat ra wange kiwe look ni ga Simeona tu denne Mary nang nulung chen pang ne saida tija Mary Simeona Mary tu denne tija pa predict kiwe nana agu kam thak bo khati ka sai bo jeng ni ngau bo tinga nang nulung chen pang ne tija Simeona predict tu khai non khati ka sai bo ni samaina tu ai si bang man mi boy siga si non nai ka sai bo ga su klan khai bira jisu si aman pira wange aman chinde what is the price his life printing he should die pasai gra dakar pamide Christmas panai mai khangkat kuring tingga kakak kapha si singchai si di Christmas panai mai khangkat ku ring ting kakak kapha si singchai si de tingen lam gu mikfui gara in heaven's eyes pui papiu tingwang gu mikfui gara sibo gu Bethlehem ga khoring kong si thanai danai 25 December na si 25 December tra tu lut no man cha date tu gyan talu grab tu cha tingen lam gu mikfui gara alipiu tingwang gu jisu gu papiu gu mikfui gara wi Bethlehem gan danai 25 nai si khoring kong ga si Bethlehem gu khoring kong tu si Calvary gu singchai khati ta zai ni gom ja koi go si tingyen gu mikfui gara that's the Christmas perspective from heaven from God tu aliu si sibo gu perspective sibo gu picture si aludi ngo khai botinga mai hanga ni sibo gu meng si ngo khai botinga Christmas ku picture si pachang pelingja Christmas ku pramba picture gu Christmas ku full picture si ngo to lu ne Christmas si line sumunga denlo sai tingwang na piu ai si tingwang ungset madu khai ne kan chi madu khai bo tingwang ulum pom ga so ran khai ra ran khai lu tu ne nikangra so that we could enjoy the presence of God eternally mimi de aliuniu Bethlehem ga nge na tu si me adaw ka makhang Jerusalem gu Calvary ra merai kra pageng bam chang bam me Bethlehem gu Bethlehem gu ga aliuniu mai nge na tu adaw ka makhang Jerusalem gu Calvary ga aliu mai rai kra pageng bam me aliuniu Bethlehem mai ka makhang aliuniu kamrai bo kam sen bo kedipri gu spot wa jiu ga wi bu nge na ni marai ka ma sodiak lu jiu Bethlehem ga mai ngen tu za adaw bra pageng bam chang bam me ali popi chiang ga nge na si sarai tu me nge na si saram ke ngen si sarai kyam ne tu ngen si saram ke popi chiang ga student ni ngen marai ka ma bo si bo ten si bo ngam si kam ma ne ngen si stura we kyam ra we tu ja popi chiang ga bam ni we ngen si saram ke tu di hai bu ngen ra paling bo pachang bo chara tingwang de tu sai hai bu ngen tu me ka do bo tinga wi panam sien ga ma bo ngam si sodiak ma ju Jerusalem gu Calvary ga se me rai ma ju direct Bethlehem ga putu wi klu go dana hai thoi klu celebrity mun dona non Christian dona celebrate kam na lu direct Calvary ka Jerusalem gu Calvary ga me ta de direct Bethlehem gu wi foring ko nga si ngen do dora me de Christmas pramba ha me de tu sai ngen si kyam mara aliuniu ngen si marai ka ma bo nga mo ju ga ali huwa ka bam bo si sodiak lu ju ngen tu me adawra thau tai samai was you ga Christmas tu mulong na lung khange
mui khange Christmas minute mui khange tudi Jisu Krista ko ara mui khang make Christmas ku kuibo good news ka bambo prambara kulu sabon news kat bam new ani sabon news inde non Christmas ku klen hai si mai hang new receipt chuma sai dol ma sai non ga sai ne non ga sai prasija ku consequence ndebo tingwang khu asu ting theng pek me rawo aliu new Christmas ka ngi bo rambara tingwang new gesamani piang hai wi bugu lumpom piang hai pana phumli wo Jisu huwa pimren khai mi make aliu new Christmas ka ngi bo hai bu palam hai tingwang new wi bugu gesamani gu lumpom piang si pana tu pimren khai mi make tu pisak khai tu sijeng ni de aliu new Christmas menit ka bambo hai si hai simbang hanga Christmas gift bame hai simbang hanga Christmas gift bame tudi Christmas ku klen di thu bora pol na kalesen ga den kom na tingkom sang ne ma song simbang ga Christmas ku klen di thu wa sim sang sat khai mi boy misang khai mi boy Christmas ku klen di thu wa si hai make hai go box make was hang on a tree pol na kaden kom na Christmas ku klen di thu boy si hai si make Christmas ku klen di thu boy si Christmas tree hanga ka bambo si make kulu tingkom sang ne ma song pol na kaden bo kom ja singbanga Christmas ku klen di thu boy si misyang hai mi boy hai si de Christmas ku klen si hai si de pani ku ambo prambasi hai si de aliniu menit ka bambo chingi bambo prambasi sijeng ni de kulu rui khaira ha za mana ko ambo na go badai ji ki hi na hoira chingi bambo si hai si de aliniu Jisu zangana even from the name of Jesus itself we find the meaning of Christmas Jisu zangana we Christmas ko prambadi alu dawlo we Jisu zanja just in a simple explanation Jisu zango prambasi zuringo pikhaira to save or to rescue ran khaira si boleng de pani kuwang bosi Gabriel na klu Joseph to kudansi nang haibona tu si Jisu ti kune inde kamja 121 ga klo scripture kuine papa pahagne bo si Matthew ga nang haibona tu si Jisu ti kune plamra paniu pamai ma tu non ga suran khaine tiwe Jisu zan ga si Christmas ku pramba meaning si bame de to rescue or to give salvation or God is salvation aliu sibo zengniu de aliu kinglo tingen khomai liu hak the herald angel sing ti aliu thi wasi plamra why because first in the fourth line God and sinner reconcile king wilo haibo ku kungbo gu champau si dekamja sibu title le sibu title na first in the fourth line go why tingwang nai non mai ku chumi de God and sinner reconcile ju aliu ngolu we aliu nianglam joy to the world mathalo arapiu wange tiulam gam chamlen ra kamne khadi Krista tiwolam ga aliu thoi niangla joy to the world tiwolui gam chamlen ra kamne aliu thoi Jisu tibo haira ta janne thoi aliu Jisu tibo ta jan lam ga cham khaine ne niangla aliu niu Krista tibo title tura thoi title tura ui thoi Krista tu ai si nalang jan ma kitu rangkang mai tu ma kitu uzuna mai direna mai or chu mai tu ma kitu Krista tu si nalang ma kitu title le tu yes executive secretary chabon yes chabon yes Krista title tu itu Krista si Jisu rat jan ni tu Jisu jan ga le thoi mkham khai mini niangla Krista tu title si joy to the world go in the light of joy to the world cha si bo lui panai trong ja liu Krista tu title lam ga si